Zdravo živo ljudi, dobrodošli u još jedan video posvećen Atomic Waru, mojoj omiljenoj arkadi, nadam se i vašoj u nekoj budućnosti. Znači, za sve one koji do sad nisu gledali, instalirate Dota 2 Arcade Overview, nađete Atomic War, install, uđete u biblioteku i nakon toga kliknite Play Atomic War. To bi bilo sve što se tiče instalacije i pokretanja ove igre. U deskripciji videa vi možete da preskočite do dela početak partije, ili ipak možete da uživate u ovoj muzici u pozadini. Ja ću se sada mutirati i čekamo da partija učita. Čujemo se kroz koji minut. Evo nas na početnom ekranu, tier 6 itemi i heroji. Pango approved. Bolje Pango nego dobro, samo nadam se. Sad možda neće biti banovan ni jedan, ali nema veze. Nema veze. Kako 5-4? Odakle nas 9? Bože moj. To neki novi feature smirio li? Ajmo beginner friendly bounty huntera. Kaže sljedeće. Priča kaže sljedeće. Passively adds one coin to the bounty hunter's bounty bag every round. You may retrieve all coins in the bag by casting this ability. Amount of coins stored per round will increase by 1 after 7 rounds. This ability can be casted at most twice per game. Znači, šta se dešava? Vidite ovo ovdje brojku. Znači, tu se skupljaju koini koje trošimo za heroje. Evo vidite. Vidite kakva greška. Znači, on je sve uradio, samo nije bacio goleme. Ali nema veze. I sad imamo dva coina. I mi možemo dva puta aktiviramo njegov ability i da potrošimo te coine koje smo skupili. I sad, obzirom da je Warlock sam, prvo ćemo namestiti Chaotic Offering, a tek onda Fatal Bonds. Ima da on ne može ništa da uradi u ovom kombinatu, stvari možda i može. Ali nema veze, nije strašno. Znači,
šta ćemo mi sad uradimo? Ajmo jednog kentaura, sad može i ovako. I ajmo jednog džakira. Ovo bi trebalo da nam obezbedi siguran početak. O čemu se radi? Znači, treba vam siguran početak sa njim, da ne gubite runde, da biste što efikasnije iskoristili ove novčiće. Sad, koliko ja vidim, ovdje ćemo mi da popadamo. On još nije bacio ulti, tako? Nije za divno čudo uopšte bacio ulti. I sad možemo da idemo, recimo, na Razora i Slarka. Evo ovako, sad ćemo malo da ispomeramo ovo, znači hoću da Jakiro pokrije ovo, otprilike ovu dijagonalu. Ti možeš zapravo da ideš ovdje. Ti možeš u ovaj čašak. A ti možeš ovdje zajedno s Jakirom. Prvo to. I to je sve. Evo ga, jedan bounty. Ima samo 2 heroja. Pitam li se koju taktiku li igra. Možda je išao na... Možda čovjek hoće odmah da dobije L6... što pre da dođe do posljednjeg nivoa šopa. Ali ja neću tako odigrati. Razmišljao sam da uzmem sada šop i kentaura, ali nemam potrebe. Nemam potrebe. Dajte se mi razgledimo. Neki cilj mi je da do 10. runde ja imam shop level 6. Vidjet ćemo da li ću u tom cilju uspjeti. Odlično, Jakiro je targetirao s najdebljeg. Gdje je sad? Ili za go... Ne, evo ga. Da, dobro, ovo nam zapravo znači... Ajmo da upgradeujemo shop. Prodali smo za 4 coina i upgradeovali smo shop. Imamo 2 coina, možemo čak upgrade i još jedan item, vidjet ćemo kako će biti. Mislim, više bi volao da dobijem neke levele i neke iteme, na primjer Bloodstone. Ne znam. Evo, ne znam, bogu mi. To u glavi, uglavnom, nije realna slika. Ajmo, Slarče, skupi koji agility, bravo. Još kad bi njega ubio i preživio, hoćeš, bravo. Sad idemo ovako, znači imamo 2 novčića. Idemo tako i tako. I sad ću zaključiti. Zaključavam zbog ovog spela. Sad je nagradno pitanje da li rašovati. Ja mislim da jesmo dovoljno stabilni za rush, ali sad ćemo da vidimo. Znači u sljedećoj rundi imamo 8 novčića za upgrade, pa u sljedećoj rundi imamo 9 novčića za upgrade i u toj rundi možemo čak da završimo upgrade, ali možda ćemo ići malo drugačije, vidjet ćemo. Ali ja sam se odlučio da definitivno u sljedećoj rundi za laku šinku uradimo ovo i da u narednoj rundi uzmem Curse of Avernus, Summoner's Law i Vitality Booster i tek tamo u onoj rundi uradim rush. Najvjerojatnije će ona da leti, Razor da leti jer nemamo Bloodstone. Ako se pojavi Bloodstone u narednoj rundi, ok,
okej, narednih par rundi. Ali ne vjerujem da će to da se desi. Stanova nam je Warlock. To ne valja, ali nema veze. Šesti level Slark opstaje. To je vrlo, vrlo lepo. Znači, rekli smo ovo i ovo. Slark, ne treba ti liš, evo ti to i tebi ovo. Da li on ima dovoljno mane? Znači, kaže 140, 250, 390 i 100, 490 i 350, 7, 840, 629, nema, ali ko ima? Ko zapravo ima? Ajde, imamo da Jakiro ima dovoljno. Silence je bio, imao je dovoljno mane. Okej. I sad idemo na taj rush. I sad već imamo dovoljno mane na Warlocku da on iskasta sve. Da. Znači ovo mu daje 15, ovo 6, 21 na svaki atribut. I idemo Champion of Warlord. Znači 10. runda, posljednji nivo shop, prva vrećica prazna. Da vidimo sad kako će se stvari odvijeti. Možda loše, možda dobro. Znaćemo u skorije vrijeme. Stvari se odvijaju poprilično dobro. Za sad. Sad vidim da nisam propustio nešto misije. Sve da izgubimo ovu rundu, nešto se ne brinu. I to nema mane. Morat ćemo i health da mu damo, ali je bitno ima dovoljno healtha da on ovo iznese. Ovako. Siege, Eternal Shroud. Ovo. Idemo na... Uff. Da li uzmem ovaj Trickster Cloak? Neću. Sada već imamo jako lepe šanse za pobjedu.
Nastojimo da easy mod. Mislim da smo ipak bolji. Njemu treba malo tak speeda, ali nema veze. Evo ovako. Na moju veliku žalost nešto mora da leti odavde. U stvari ne mora da leti. Ne mora još uvijek da leti jer bi volao meduzu nekako da... Mislim, još uvijek imamo taj trenutak odluke da li ćemo da izbacimo Razora jer on bez... kako da kažem... vampirika nije ništa. I ajmo da damo čak i ovo njemu. Treba nam attack speed sad. Vidite sad. Ovdje će se desi velika eksplozija. Ali ja se nadam da će Slark da nam preživi. Za sad sasvim korektno bije Slark. Ali mislim da nažalost nedovoljno korektno. Na ovaj setup. Sad već imamo ozbiljne preferencije, što bi se reklo. Sad može ovdje ide ovdje. Ovo može ide ovdje. Pazite, Slark koji ima 4000 strength. I ajmo da damo i teleskop Jakiru. Sad se nadam da on ima dovoljno mane iz iskastva. Stvari, teleskop će dati tebi. A šta smo rekli? Championov Gorgot. Zamislite kada ovaj Slark bude počeo da bije brzo. Evo ga, jedan item za njega. Još jedan item za njega. Još jedan item za njega. I uzet ću time lock. Ne, ovako. Dakle, sad imamo poprilično dobru kombinaciju za njega, znači ovo može čak da ide njemu. Sad obzirom da smo dobili skadi, ne znam koliko nam treba sve ovo. I sad ćemo malo da rizikujemo, a se nadam, sad je Slark do dosta manje tanki, znači ima samo 2000 health-a, on ima 5000 što je jako bitno. I sad ćemo da vidimo u kom smeru se odvija obrti. Da li ću ovo zbog time locka verovali ili ne? Njegov Slark hoće da udari, se razumemo. Ali uprkos tome što njegov Slark hoće da udari, hoće i naš Serkentaur i naš Slark također. Šta nam fali? Nam fali četvorčice. Okej. Ajde ti sad tu sreću. Like and subscribe.
njegov Kentaur je također opasan. Nemoj meduza. Ali nedovoljno jaka meduza. Odlično. I Shadow Realm. I ovo, jaj, da. Za malo da zaboravim. I sad šta bi još tu mogu da dodam? Ajmo da dodamo za slot Switchblade. I da sada malo oslabimo njuk. Znači ovako. Mogu čak i ovo da uradim. I sad mene zanima da li će naš Kentaur da dođe do određenog nivoa ili neće. Kažemo da nam Slark sad poprilično jak. Ali ima informacija. Ok, ovaj BH definitivno jak, 30. nivo. Midrange. Dobro. Koliko imamo mi health? Dovoljno. Ovako i ovako. I ovako. Samo imam što će da leti. Ajde neka leti ovo. Evo ovako, sad ćemo da promenimo ovo. Dobit ćeš još i ovo. I ti ćeš dobiti za sad ovo. I ovaj beš nam treba. I volutno. Ajde da vidimo kako se snalaziš. Sad. Meduzo. Nažalost, Meduza nam iz nekog razloga nema dovoljno mane. Dobro, taj razlog je zapravo meni sad i poznat. Ono je 10. nivo. A sad vidimo ko će ovdje dobiti duel. Mislim da će on. Ne, ne. Evo ovako. Znači, Borlok, Abyssal Blade. Abyssal Blade, umjesto čega trenutno? Ajmo umjesto ovoga. A evo, Skadi. Nam definitivno treba sad ovo moramo nekako da privremeno izmestimo. U stvari on ima satanik, da. I ovo ovdje. 19. runda. I! Sad treba da preživimo sljedeću rundu. I onda sad ide napad panike. U 20. rundi posle ubijanja neutralnih kripova ide napad panike. Sad ćete vidjeti na što mislim daču. Znači Slark nam je počeo sa jako malo healtha, ali dobro. Teško. Znači ovu rundu gubimo. Ali nema veze. Preživjeli smo do te vitalne runde, a to je 20. I sad treba malo da iskalkulišemo. To kalkulisanje će da se svodi na to da ćeš ti da dobiješ to, ti da dobiješ to. Koliko bi Skepter bio lep.
There it is. Sad idemo, šta kažemo, napad panike. Pitanje je kome sad dati ovaj šart. Ali ja ću vam odgovoriti odmah njemu. Masa. Masan je, opasno je masa. Napad panike, 45 kojena. Uzimaj sve što možeš. Sve što možeš. Može. Idemo da. Vidite koliko smo kojena skupili. Završili smo, ipak je bio protivnik jači. U svakom slučaju vidjeli ste kako funkcioniše Bounty Hunter. Znači, mi smo pred ovu gubitnu partiju, gubitničku rundu, imali 45 kojene. Pa isto ovo mi je ostalo sve, nisam imao vremena da ubacim u inventar od heroja, no nema veze. Jako prosto, znači, skupite kojene, kliknite jednom, potrošite to što ste skupili, nastavljate da skupite kojene, kliknite drugi put, potrošite to što ste skupili drugi put i to je sve. Znači, samo je bitno da preživite dovoljno dugo da biste iskoristili to što ste skupili. I to je sve. Champion of Gorgot nije neki faced, ali tako sam odlučio da igram ovu partiju. I to bi bio Lord Bounty Hunter. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj partiji i prezentaciji ovog lorda. Vidimo se u nekom drugom videu. Svako dobro i zdravo.